Тут купляли землю, сяліліся беларусы, где-то з пачатку мінулага стагоддзя. Тут дзве вёскі наогул, не толькі ракі, але болбаты, аднеслі да Літвы. Быў прапускны пункт, дзе прапускалі мясцовых жыхароў па паспарту, а потым выдавалі прапускі. 2003, по-моему, адмянілі прапускі, увялі візавы рэжым, а потым у красавіку, дзесьці ў палове, проста узялі, закрылі. Літоўскія ківалі на беларускіх, што это з-за беларускіх закрыта. Беларускія адказвалі, што это літоўскія вінаваты чыноўнікі, што закрыты пагранпераход. Вось яны так гэта ківалі адзін на другога 5 гадоў. Але ўсё ж такі, дзякуй Богу, што знайшліся людзі і сярод чыноўнікаў добрыя, которые нас ўсё-такі пачулі і ўсё ж такі дагаварыліся паміж сабой, літоўцы з беларусамі, і хоць 3 дні ў нядзелю, але гэта вялікае шчасце, што мы можам ехаць да сваіх родзічаў, можам бачыцца. Это жыццё, і жыццё некае такое было перарэзанае гэтай мяжой. Conditions for receiving a visa have worsened, especially as concerning the new member states and their capabilities of visa facilitation. Because, in my opinion, the problem was that our consulates and other institutions working with this issue were not quite capable of managing all the new rules. And because of that, generally, the people who wanted to come into the European Union were suffering. Europe is a continent of freedom, where people should be able to move freely. As we have also security, there are also security questions, so there are also visa restrictions, and we have to find a system where security and mobility can live together. Net ir demokratinės plėtros prasme. Juk jeigu mes bendraujam, jeigu žmonės bendrauja, taip sakyt, pažįsta viena kitus tvarkas, jie gali vertinti, sakyti, čia geriau, čia blogiau. Ir tai šitokiu būdu, man atrodo, demokratija gali plėstis. It took me 3 months to try to get this more or less legal document, because first I was trying to apply for a residence permit, but then the migration department told me that I don't have the reasons for applying for that, and that's why I applied for Visa D. And I started the procedure for that, and then suddenly they said, well, maybe you will not be eligible for that. And then I started to prepare other documents as well. And my boss started to prepare the documents as well from his side, from the side of the organization, like the documents that prove that I work there, my contract, and the conditions in the contract that I have to be here, to work here, because I need the phone, we need to meet all the time, we need to exchange emails, I need to be in contact with other people all the time. And from Belarus it's not as easy to do as from here. What I'm doing here is I'm coordinating the project. It's a project on election observation, theory and practice. So what we are doing, we are training people to be observers, and well, it's mainly for Belarusians, but also the Swedish, Norwegian, and Lithuanian participants can take part in it. So as I'm coordinating the project, and I have to be here
because there are 4 partner organizations that are doing the project, and almost all of them are either represented here or they have their offices here. You know, for working in such a difficult situation as it is in Belarus, you have to be professional, and you have to get professionalism first to make a change inside Belarus. Because if you're staying in Belarus, how can you know that things can be done in a different way? So this is the point. I get experience here. Everything takes experience, so you cannot start the project from, let's say, very beginning and be professional in it. You also have to learn for it, and I'm striving for professionalism, so I'm trying to improve myself by the help of others and by suggesting something. And basically the idea itself, that you yourself, if you have the idea, you can make it into a project and make it a successful project. So in Belarus, these possibilities are quite restricted, and people are not aware of other opportunities that they have maybe in the other countries, or maybe in Belarus involving partners in the other countries. У нас з трьох боків границя. Як Строгбаков? Ну, деревня. Так. Вот Там там граница. кругом? Там граница. И вот такая Вокруг. идея, как мешок такий. І плачу, кажу, щоб знала, де жалуватися, то жалувалася б. Ну, якою може бути всю життя прожили, там і батьки, і брати, і сестри, і там дочка, і внуки, і осталася дочка сиротою. Мужика забили, а 3 дітей. Сколько мы говорим про, про эти пропуска. Будут, решают, будут те пропуска, не будут те Ну, не пропуска. за них зависит, Пока- это не от них зависит. Пока мы живем, то мы не дочекаем, наверное, этих пропусков. Визы очень дорогие. Зробить. И у меня брат у Лидии, сестра у Лидии в городе, Она в Заболоті. сестра у Заболоті. Ну и возьми, зроби визу теперь-ка. Сколько она стоит? Як була виза безплатна, мені була виза Ранее пенсионеру было бесплатно. безплатно пенсіонерам раніше. То і жонка, і я поїздимо, поглядимо. А білорусам взагалі там візи вони не можуть ніяк виробити, не Там приїхати. визу, там тяжело и визу Тяжело, зробити. ніяк не приїдуть. Нам треба приглашення, І я вот з то этой приглашення границей, даю. з этой границей Я даю приглашение для дочки, очень, щоб вона візу не зробила знаю, і що сюди делать приїхала. Вот. і що робити. Только обіцянка, цацанка, каже, Я- а дурному радость. Да. Вот як. Говорили про это, что хотя бы с 8 раницы пропускали на этом переходе. Представники командування Ліцької і Оренська кажуть, так у вас ми, каже, статистику глянули, і до церкви у вас 1% тільки ходить. Так Я от. кажу, а чого туди вже ходити, як вже у 11 годин, це поздно. Туди і так ви, каже, ночуйте. Да. Ночуйте, Їдьте на тоді, ніч. такий не тактовний підход. Ну, тоже открыли, или за мало они нам открыли? Что, ну, 5 часов открываете, 10, у 5 закрываете. Что-то, поехать примерно до своих, только побыть, что не успеешь улететь, и назад забегать. Так вот, основное Да, мероприемство у нас это Да. похование, вот, что найчастей бывает. Да, да. Вот. И значит, похование, ты уже придешь, и там уже венки складываются. Ну, то що, То есть і ты що не, давно, не що... побудешь ни у церкви, ни у костеле, Нигде. как это робится порою с раницы, не успеваешь. У меня у сестры молодой сын помер, и мне так хотелось, я 2 дня плакала дома. А треба ехать аж у Барени за страховкою. Наймай машину, едь аж у Барени страховаться. Вот тут так не застрахуєш. Як жене 150, мне 300 євро треба візи зробити. Корову отдать. Да, да, да. А чого жити сюди? У нас все переплетено, тут рядом живем на границе, так вот, тут то родители, то А сыны. там, ну, нахожу, так, вся родня, знаешь, моя так все вся родня связано там. одно с одним. Еще А три щас вот так браты сделали, что- поумирали и не было, не были навод. Не им добраться до нас тяжело, а нам туда тяжело.
православный батюшка приезжает воду святить, и католики приходят. Всі водою. приходять, Вот всі, тут всі. збирається На хрещення багато всі. всіх. У нас и так поженились. Якщо Муж і моя батюшка- католика, а жена православная. Туда Парафия помогала. 9 километров Первомайск, Беларусь. Там батюшка постоянный, в Беларуси. Да, значит, все эти православные ездили туда, где что, пока этой каплицы не было. А теперь, как границу тут зробили, значит, Не батюшка пускають? не пускают. На всю Литву это у нас одна капличка, что 2 алтаря. Значит, и православных, и католиков. Батюшка, то ні, поляки не йдуть. Батюшка мало приезжает. Ну, мало А приїжджають. почему Праздник приезжает? на похоронку. Да, а Ксенс приезжает каждую неделю. Каждую неделю. Ну, значит, батюшку очень далеко приезжать. Все добре, ну все добре, ну тільки один от нас плохо, що у нас И границя. это все самое вот Границя. туда как. If the European Union actually wants to have a clear and efficient incentive to somehow prompt reforms in its neighborhood, then visa policy and visa-free movement is actually a very good incentive, in my opinion, and it's far more efficient than any free trade agreements because the effects they come instantly. And the people, all the people feel it. For the moment, with the Schengen zone, you know that citizens from other countries, when they enter the Schengen zone, move in a huge area where they can move freely. To go into the Schengen zone, so if there is no visa facilitation agreement, indeed, people must pay 60 euros and request a visa. But there are also facilities for some categories of people, like young people or specific professions like invited journalists, etc., where there is a possibility to get a visa free. I cannot say that I'm 100% comfortable here because when you have the visa and when you have the residence permit, it's two different things. If you have the residence permit, you have personal number, and this personal number is included anywhere where you for some reason come. If it's a governmental structure, or if you want to register something, if you want to register yourself in Lithuania, where do you stay, I don't know, any other things. If you have the personal number, you're a person. I don't have the personal number. For the time that I'm here, it's 4 years that I've been studying, none of my friends came to visit me because it's very expensive for them to get the visa. They see the visa as kind of a barrier for them, and that's why it's kind of an obstacle for them to come here. And plus, it doesn't matter for how many days you are going to stay here, you have to pay for the visa, and it's quite a lot of money. And they have to apply for this visa, and they have to pay 60 euros just coming here for 2 days. So of course, all those, high authorities, they can travel. But it reflects on normal people for whom this 60 euro that you have to pay for visa is maybe half of their month's salary. So how could they afford just this pay? I don't think that most of my friends in Minsk are different from those friends, even Belarusian, even foreign friends that I have here. But it's just that when I'm coming to Minsk and trying to say them, to explain them, to tell them how do I live here,
they simply don't understand it because they did not see it. And this is very hard when I'm trying to explain that, you know, guys, here it's functioning differently. Here I'm doing different kind of things. But you probably know it yourself that until you get something yourself, until you see it with your own eyes, you will never understand that. Strict visa regime, it only poses a problem to the people who are trying to travel to European Union legally and who normally usually have a proper passport, not a fake passport. And I think that removing border control in general is not an issue. Because yes, there are things like human trafficking, drug trafficking, and so on, and these issues have to be addressed. But I don't think that visa policy is a proper instrument to do that. A mission came here a few weeks ago in Belarus in order to discuss with Belarus and other partners in order to go towards a visa facilitation agreement. So this mission took place, and now we are working in Brussels in order to prepare the mandate, which will allow the Commission to negotiate with Belarus in order to go towards a visa facilitation agreement. Žmonės turi pribręsti demokratijai. O vienas kelias tam pribrendimui yra žmonių tarpusavio bendravimas. Aš labai džiaugiuosi, kad neužilgo bus atidarytas, palengvintas vizų režimas pasienio gyventojams. People should be able to travel freely, whether they want it or they don't want it. Because it's for them to see the other life, to see how things can be run. And maybe if you are in Belarus and if you don't have this possibility, you don't even think that it can be different. Знаете что? Свояков в нашей деревне, наверное, нету такого дома, чтобы не было свояков. Вот. И не было могил за кордоном этим. И все, и не прийде брат до брата. Ну, очень обидно, очень. А и слухайте, и писали, и просили, и приезжали, Пять лет этот пункт открывали. Откроем же. И приезжал и посол. Открыли, зараз, а им недолго и закрыть. Это совсем не то. Если вы не любите Лукашенко, так вы как-то предпринимаете действия против Лукашенко, но не против белорусского народа. Ведь 60 евро виза для Лукашенко же это не проблема. А вот для тех, кто хочет... Спасибо. Very important for the citizens, and we work on it.
but Belarus could already do something with the agreements which could be finalized with Poland, Lithuania, and soon with Latvia. So it is also in the hands of Belarus.